raja tulia kenran kuin soang mahardika susila ring ayodya subageng rat ike kedatuan nirang nerpati sing jada nyaman ada unuk keluwehan wardia pura nete segera titian bengong titianan tenang gusti ini kamulihan jaga diri kiring wardia pura nenten wenten kejelan tu keide sang prabu kairingan dok gusti tabang wijang kesami pemekas ning margiang sane kabotri hidek rano nih pemuda ring pariangan sami becek yen wenten purone usak kewehin wantuan ring pawongan wati pekedek pekenyung napi malih ring pelemahan lingkungan lestari bersih inah lestari lanaman dan kedua anak kuniki sane mahawinan kebersihan itu mulihang kantos pawehi desang angawurat sane mewaste adi pura adi ngaraneng utama pura jagate sane mau utama kebersihannya pemekasan asapun nah doane mulo uladi wapo ngajak banyak mekejang gini sing nyen betek pasangan dong mungkin ben mepaitungan ngandak parekan pengabeh nah gitu mesti kita tuh aku banyak besek ini banyak nah ini mesti pada melah tuh niki sampun cuma wes antuk titiang midap-dapin indik pasebane jaga iring duru sang gusti nggih kumendos tedon di desang kabapona mesti merasa gardito mesin pukin kuat nah bekain cair ini mekejang semuanya pada lubung bantai dan terus dah kali sampun naya medali desang prabu nawakan di tiang rengangan pulungu cokol presida di tiang pedek tangkil semeng kadi mangkin nagingin kadi wacanan pulungu cokol ini mejantan sampun wenten babasan kuat mangkin sampun di tiang wenten ring ajang kesarengin nantuk ipun parakan duwe inggih dulu sang babasan lu berarti ratu diaru sekadi atur pengaben duwene sampun maka sami napak rengajang durusang mawacana biagu durusang sampun biagu mawacana mat ini nawakan neti dongeng gelati ni paunukan yo ingurah parah pak dong sing modaya gelah kapinen yo ngelah paminah buku keto apa pikuleh ini presiden yo mampi cunangan yo banyak aku tuh banyak cuma ngemasin sangkan laksanaan dan keneng wilangin sampun win besiknya paman ya namun tuh tegas pos gelah emang nenek yo mentilang uleng dipuri dini di dia pura tadi mu yo kelincang
ken-ken sujatene idak pione wah yang ngelarang mulu ane mata najuke nyaluk gaman pengliakan mulu sing dadi kelurin aku belasa nah ini paman ini sih masih sanang yak naing dauhin par banyak mana nih yakna ngapa pau kuda ini lugro di tiang punika wenten tel wacanan belum Jokori Dewa diastu nenten di tiang sampun riyenan nauhen banyak-banyak duwene nyikian dewek di tiang maka sami lah dulu aku mangdo sampun api jantuk mangdo nenten mercidayang ipun malih meriki di area barak jago usah asik kuri duwene sing wen gelasang saya kapin pemindah jadi banyak buat pangubaktin dia mantap kok nah nih wen besik lantas paman nih paunukan cening gusten pamane sareng kangen subuh madan jani dini ideh gelah anggon gelah piana mirip aduk ke para banyak ngopot buat laksanaan gelahi yen yang patut nih sing paman aku mawana subuh amone yusan gelas subuh mata licir tan side masih ada peswecan ide sang yang pramukawi ngentikang pertisen tanah nah tuh teh mawanan sing gelah mapiora sing noken paro banyak ide cening mon ken-ken ada mirip banyak mekaungan itu pemekah cai setato ada di jambu Sugro Ratu Sang Prabu boyo purun panyakit ngopot ring parindikan kewicaksanan Cokro Dewa napi di duanang titiang matura sapunika waluyane Cokro Dewa ngicalang kajerihan manahipun nyamubrayan titiang ring ajaba santukan sampun ajere manahipun sangkaneng nenten wenten mijilang putra rabin makasami pacang keicalan gedung pun dumadak sangkaneng ke Dharma putra ide ledang raris ide botare yang urun Cokro Dewa mahyang ring sinalih tungil rabi duwe kingin mopot dumadak sangkaneng ide pinaku penuntun kena nabi jaga segalangipun banyak duwe lah santokan ipun nalar sampun ning ditiang iring pemargan Pulungo Cokro Dewa nunas ijo mriki mangda ngemedalang pergi sekano nalar ngenten lah nah ini sangat petempang lah sing manipuan pangsing mekutang bumi ini apa puarane banyak tanpa Prabu dan dina kadi paukodan yo awak dogen sing misi tenas sing keto Saywati nada tanpa balep rugi kang jagat nasapunika dite pemekar yen keto kayun beline pengide kan beli kapen nanti ken-ken ge panati rumasak banadi ngelekadan paketo nyen kayu nadine marep kapen jeneng urang itu nunas lugurat titiang Ratu Diagung disampun wenten runtuh pawacanan belia sapunika ring dewek titiang kalintang gargito pisan manah titiang inggih sampun api menantuk titiang malih pacang matur riantokan sampun pemutus pawacanan Palunggo Beling titiang pacang sairing sanang semedia malih ring dewek titiang Diagung adi lantas napa nanti angon rapi paling cerike mengken-ken kekayun menadi nang tegarang adu arep ilmu Dewa masih pang nama wat pemindah adi ini nunas lugre titiang Ratu Diagung ya diasti men titiang memadu sarang imo agung yang derah ring mamah titiang patah sarang kayu ide ya neng ide sampun niringan titiang ngapingin malih titiang wantah niringan kader Diagung Dewa Ratu paras sarben naya puniki wantah atiang titiang
pinaka panyak cokore dewa iri kiring ora dewa mana kengin gilek sagulok ring puri Ratu Sang Prabu. Aduh Agung gina sapunika yukti swarga sekala yang kemana handok titiang aduh. Ini kebecikan pulung cokore dewa. Yen merpat lantas yen sing lah pianak yen merpat cecai apa kuarane nyeneng sene lantas tulane kabeh banyak pilu mekalu kan dicampur sing keto yen bepeneng kedek pekenyung sing ne mulo ulah yang sejeron hidup ajak mekejang ruruhne ceketo. Nah yen suba monto paman garite kayu belahnya nampene natu tamane ada deh baru banyak buat pangubakti dia nih ragatan malu amun benernya tangkil kepulinya inggih yen sampun puput inggih durusan jadi bakal dia iya terus memarga jika ngiringan dulu ingat dan pesannya panganikan itu dua Agung lingsir kengkene bancainnya no dauhang banyak kejang banyak besek ingkup oleh kengken depan bangsing dia nyidang dia marah pengen musa aset ini sampun Gusti ini pekebage ring banyaran rauhan ketepi siring kantun manggeh kerahina wengi nah nih besek nah panido nih itu dua Agung murah negonya nang ke Dharma Putra dini sing nyen cai ane paling selesai ngiring pemakan itu cai mesti ngatur ngajak kengken jepan nyen banyak sampunang banyak male piringan elingan pekaryane suang-suang jadi Gusti harisan dadap asal ndakil sing kayak ngaung timpal dani rago malon dot ane kau ke kali ane kalau rago kesing tangkel deh kang kau ane hijau alih benar nyak ya kau nu sing ngadunu aduh kene nyantep pemuda-pemuda wih aep wih mau rerot bodi bencingah nih maro yo wih aduh mekejang mau udang bersih putih baju putih saput kuning wih kaman bersih jano daki aduh yan subuh tenaga muda apa aja muda aja luung lebih kreatif lebih produktif apa kayak ngal pragat mekejang nyantep nah nih marojak acung jempol bangkini semangatnya bergelora marojak ngal pragat kayak apa muda luung jempol tenaga muda kelapa muda isin es jan tuh jagung muda tamus jan enak jana muda jana hijau lakon ne bergelana yang mone jani muda-muda pemekejang pada syarat nah hati-hati
nyen cai. Sangkal cangurin cai do ampah. Tadi tume. Sinawang rahasia, sudah diulet. Ingat ngasal bot teka dini. Ingat nunasi copang selamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada apa? Cik, Maro cang mentas dini, duen. Lo orang ujak. Aduh, ini lekat. Maro, man. Cang mentas dini, duen. Dan ada udang. Ada dang. Bisa ngerti. Mumpung sungi sanadongnya. Udang hilang. Udang hilang. Tini gue. Udang hilang. Hilang. Saya tepuk. Ada, kita mau senang hilang. Ini buat lemu. Kena jangan jalan alin ajak dulu. Kan pasti ini hilang. Tulung alin bareng. Iya, mesti ngomong. Joy, jangan mati. Udah jatuh. Udah jatuh. Udah mati sama. Aduh, meme ratu. Meme. Aduh. Me batis si kedas udang janut. Tawang jangan udang. Lemo cicak. Nih, aduh. Dong nakin batis yonya ini. Kengken itu yang salung nih. Bos segar duan. Terus cek batis ya nggak sih orang cang lah udang nih boborin. Nah ya bertawang. Lemo cilen kelat cang marong melinar man. Pemuda-pemuda deken tonen ke kepentingan. Ada cawang berapa muda tunun jak genit ini no apa sih no. Jak putih-putih. Wah. Yang sing pijon kokok nih. Akurat ya dane. Kurak ada ane. Kurak. Kene mesti sinawang masalah obat. Wah, pun Mang Douglas tangkil paling Gusti dengan ada. Lengklon ciseng tangkel kita kan sini. Awak. Di tiang gerah klian ruwe Kemudian ale klian. Ya. Kemudian seklian. Ngerah surat keterangan. Jangan malu. Keterangan apa le Cina orang lane? Ya, keterangan apa? Kenten masin mangkenten anu SD pendidik dasar 9 tahun. Oh, kampung kenten rerah tiang gak klian kenten. Cikal ben sekolah. Mana ngelah jenazah sih ki. Ijazah. Tapi bidang ada sih masuk. Oh, kelas 4. Boleh kelas 4 lumun. Petang tiban jadi masuk. Ngir tang tiban. Kelas udah coba. Kelas 4 kok. Sing kelas 1 tang tiban. Tang tiban kelas 1 duan tang tiban. Ini pagah miaso rodo di kelas 1. Nah, men ngide surat keterangan kan buat dia. Kenten Pak Klian ngide tulung bos nge Pak Klian. Kemudian dia surat keterangan izin tulis. Izin nang tampal. Setempel. Nek pun sin tanda tangan aja atekan nang gitu. Betul banget sih. Anggo kena masuk. Sing lah adi anu dak kenten dia. Bener betul mulia wajah bener. Sing anu pangalah jenazah ndak yang ban itu. Ijazah. Oh. Begitu je banget kan kliane. Iya, ampun isin tanda tangan ya. Ada nah ya kenten ampun. Lengak kesik orang. Iya, masuk di tiang grimo kan Bapak sekolah. Pak kepala sekolah. Oh begitu. Itu yang surat niki sampun komplit dan lengkap kenten dia. Sekolah kita. Bukan di sekolah kengken bertemu nih wajah. Tapi masuk semang masuk. Masuk nggih. Nggih dibali aja nek ya sampe. Oh lego. Liu jadi bau nyajak tiang mau jago urung sing ndo bani. Main keci bani main mau jago urung ngajak cang. Ngadok keto nae kenten
kalem jeneng nak tiang dan bani. Tenan saco jak guru lagu keten. Bagus sekolah kian Nyari negak ampun rapi keten. Baik, kita subang dia. Nggih, kalem tiang masa bang jenik yo gopo keten. Mengeten. Blas ro Bu Guru. Bu Guru aja nih. Selamat pagi anak-anak. Kenten suat. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak itu artinya liu. Iyan ibu-ibu tuh mesti ibu-ibu liu. Ibu-ibu ukut. Selamat pagi Bu Guru. Ukut. Selamat pagi Bu Guru ukut. Ibu guru untuk kan. Kentan namun sekarang pelajaran apa? Kentan suat kentan. Sekarang pelajaran romatik. Romatik. Penting sih masuk nih. Dia curin cang ben. Bawang sampun gusti kau kan benar. Pun urin tiang. Benar. Romatik. Nambah matematik. Rematik. Yang rematik itu nak sakit tulang. Tulang benar rematik. Niko matematik. Nggih mendaging tik entek kanggo dia ampun itu. Ya, baik. Sekarang pelajaran matematik. Sekarang jumlahkan ya kenten. Nulis Ibu Guru. Seret. 2 tambah 3 berapa? Kenten Ibu Guru. Kenten tiang 5 dia. Udah lebihan kena sengen Bu. Kenten. Jumlahnya. Suat kena melihat dia. Mumpung ngenten samping timpal dia mau takon. Pekak. Cak ngeladan ngenten. Saya tapi kakak. Jauh ngurang pekak. Panas pasang dia. Begitu dicurang mau pekak kencang ngenten dia. Kedak pasang cal lapor saya ke betalo yang gurun ci. Pangal tua cara jang. Maaf Kak kata begitu lah nasi. Mumpung ngeten ngejar samping dia orang dia pekak. Nah boleh kata mumpung. Mani dom buka kencang ngam gitu tek gitu. Yang pengen tiang Jawa tuh. Kan Bu Guru. Nggih. Hebat nih. Ya, aku dah jumlahnya po. Aduh. Weh, wah gobo ayas apa Bu Guru? Ibu Guru mah bapak kan dia. Mejak bingung Kekian buat dia. Kangen. 2 tambah 3 5 Bu Guru kan. Oh kan dan ya mentul. Betul. Benar kan. Betul. Kuping itu usah jadi yang Gua begitu betul. Mali je puasan. 3 tambah 3 berapa? Kenten mali. Kenten yang 5 dia. Ada lebih kena so jumlahnya Bu. Kenten dia. Suat kenten dia. Nah, bapak pemorong kenten Bu. 6 kenten dia. 6. Ya, bagus. Kenyam Bu Guru. Ya, bagus. Kenten begitu. Aduh, dia berpikir Ibu Guru terus kenyam seragam pasti Bu Guru jatuh cinta. Lengah. Bu Guru ada nih guru jatuh cinta kan murid sebenarnya. Berpikir keras dia. Dia lagu ngantian jak Bu Guru kepidahan prai murid. Begitu. Pengandan Yen cik orena. nggih, malih jebosne, malih tiang urino. Nggih. Don lebih akin asau. Ben hitung 7 tambah 7 berapa? 7 patuh dicong alih jani atuh. Dicong alih jani anu nenek. Pusing yang berpikir. Aduh, kian bang. Ya, kita ingat yang peka untung atau peka kacil aja peka dia. Kedok kan buat dia. Sebenarnya cili mancil. Dia 5 aja saja hitung kang. Aku dah apa? Nenek lantang kene mana? 7 tambah 7 ku dah apa? Tadi ban hijau. Tadi kicau jawab nih. Peka takon dia. Tadi sing megawe kebanyakan Kak. Apa? Net 7 Bang Beno pun nyaman 7. Sing tadi ban hijau. Ada. Badan romantis kan orang gitu. Tuh pemandangan rematik. June. Sebuah sakit tua tuh ada sakit tulang. Oh, kentan. 7 tambah 7 14. Udah tuh 14.
14 so 2556 itu so buat gini cuma ben anu oke kan yang dijual 5 amone itu malah coba nulis ya oreno oke itu kengken nulis ya oreno ya sekarang tiru ya anak-anak tulis di papan nulis ibu di papan kengken apa kata tiang milu nulis dan kena kan lali di tiang tulis masuk petang di Bandung ngejar 5 tiang apa kata kene ibu guru kata malih ke belakang terus malih ke muka ngenten dindang-dindang ampun nampak sih dia yang sedang nulis ya kan kenal kita jemaah 5 aja isi 5 jika isi nge miek dukun bu guru mi mana mi bon bu guru amat mi kan anu lama ya gurun anu gizi 5 ya nelengkong naik turun alasar lengkong naik nah turun naik aduh yang tahan dan bu guru kengken sini kengken po sakit po aduh suatu atau bu guru yang tahan iki bu kengken nak kengken po kuluk kamrong tiap sing abang kuluk kamrong sekolah nih nggak yang beli kuluk jangan di kantong kan kok yang lumer ya bilang apa itu orang gede utang tiang uluk nih teh Cipang Naweng nih gelah nak subot di Sarendajo jani subot gelah di Sarendangin Haji mau pika bos ning cening uling jani lakar ngentos tinggi Haji riwekas kebetulan subot lah madan murah bego Siro mungkin Pangeran Agung bagus murah bego balik Pangeran Agung bagus murah bego Agung bagus murah bego mungkin sampun ring gedong baler yang mana nentan iwang untuk yang anu makin mana becik atau siapa ring gedong baler yang Pangeran itu sing cidading urah sing cidading itu kan mana len gitu mencari ini guys di kau aja sama daging minyak iya nanti Haji mau bawa kencang ning ngalang soma no cening lah kalau ngentos tinggi Haji yang sing idewo merabi sing idewo tadi ngentos tinggi Haji oke kamu mulai rabi aja kalau musuh sing yang lapanan kejang mencang bekong kan dari mana pengalek tajar yang kentan niki siro makin niki semeton ende yang pada kentan ajan bajang ini sing kawan jang bro tak nggih ngerti antong cocok pan ental mau becek apa rai dadak apa rai dadak dengan apa apa nak kau tumis kita mungkin di kopeng ya kok gede yang gede lemu bongol ubah dari bansia jadi petau nak dingang nak menyenang apa benar rai dadak kengken benar nih yo dingang menyenang malu bongol percaya kita mau orang sang kopeng kita mau apa nih kau dana pangeran cing milu nak cing sendiri kasih apa cenggo masih dengar sih sengyo seng padau kan iseng orang apa kenjang coba dengan ya tak kendan tiga kita sih cang kemilan ingat sih melalui aja dini tuan kangin menik kangin di bumi kuna negara itu bajang-bajangnya kelokta jegeng-jegeng aduh sami itu ada kone tukat anemadan tukat lake ngende kayak bitu jak makejang jegeng-jegeng jak putih yang sabun riko goreng tukat lake makin wentan akau jak rarah orang negro sekat pulang mereka banyak putih sing ya kan anak wangi sing benar panggelis tau iya Agung canyin itu tidak kurang tan jangan lah tan kurang jalan jalanan pandonan itu pandonan akil
Renyang yang mesti ayu irengan mriki kebuka hati deh. Saja mi, yen subuh teh ambiang-biangin awang. Dene wis manut dibuka hati, memeh sok peteng bisa ben 12 yang aja dibuka hati. Pas bos yang tadi mesti yang Nanya Bang Fredri. Oh, Nah, ada ngomongnya. Ngek. Jangan mau kita suwot, yang mesti ayu. Jadi aku aja cekok petang, yang mamaman Riki mesti ayu, yang manis pun gitu. Mesti ayu dan masih ram. Dan bibi dongnya sedih. Becek saat rasanya nih. Yang masih sing kita mulai, yang kita dibuka deh. Bakal ini ayo. Bang yang nampun musan yang itu ring warang yang nampun musan sama kami dan ya Bob yang mesti ayu. Kok kalau bekerja buat umat ini? Nampun kami. Kos Ati ayu jaga sekadi bulan Naden kumiring kalawang Ati ayu jaga sekadi Nyala ada nang ngumpul. Sira Len kumiring kalawang Ayu Aduh. Yo, benar yu riris. Ati dia mongkek. Sing mau takon kemong. Udah menisi metimpo, bangun yu. Ayu mesti menyamong ngajak yang. Ingat lane Pak, kayak barang-barang. Kadang ayu aja yang petruk melalu. Eling itu kalit dumun sapun api. Becek ke dumun mangkin mang do patah. Sekali mangkin kan ngatan dumun sarang mangkin mang do patah. Dengan yu. Ini Ampun yang kamu. Di. dos. Daging nawagan yang ratu dua putra. Dados na mesa kadi mangkin. Palungo coko dewo. Rawah lungo meriki. Napi jadi arso mesirang ratu dua. Sing, yang kaya. Iya Aji mau bicara bahas kan yang. Ning, cening kan ngentos lingi Aji. Sesubani Aji sedo, cening ngisi gumi. Ngale someh ketua yang. Patah enten. Kalau ngale someh do wagawang pang jegek. Sing dadi buto, bongol, peceng, perot sing dadi cacat dan kelugro dadi api antuk kelajak ngisi gumi. Sing to dah. Inge. Napi nyatane mangkin sampun moleh palungo coko dewo. Ba. Ring dijar api duene sanecen campur. Api. Nek siro nih nikang. Ye. Iya. Dados sekadi anak kalek. Ayo. Amana Gusti Ayu sanya. Ayo nggih sampun api antuk. Gusti Ayu. Oleh kang taler. Mana presiden agingen pengarsan. Inggih. Engken yu. Ini sampun api. Tadi sing kene yang ngajak yu nak menyamong yang kalau jani yang di Sarendajo adane jani ayo aja yang di Sarendajo barang-barang kang isi gumi kengken jaban yu pokoknya yu yang subanya kan yang di Pidan yang suba yang kurang aja yang di Sampun ngercep. Sampun ngercep alo-alo Malipidan ngamal jaga teh mando enten mah sampun api lah laris. Oh, Ini Miring, kalau nala sambung. Bang Wacana mangdan titiang ratu dua. ayo kalau juang nih yang. Nah, Go.
ajak yang nganten gitu. Ya kalau Gitu landas ngajak yang mesti gumi berpindah ngelapana. jagat, doi. Cuma landas gitu ngelapana berpindah sem pana ayu ngisi gumi. Amal jagat. Sana beli kayonin Gusti Ayu. Jeung sareng durung napi jeung nganteng lapiana ngawak-ngawak. Kayonin Gusti Ayu, matur. Hayun kengken. Raki Dwagong Putra. Ampura yang sikian tikian. Sampunan pisan palungos Joko Dewa. Mau cana sapunika ring sikian tikian. Gitu. Titiang puniki. Kanton alet. Durung wenten yukti manah tikian. Pacang ruruh anak lanang. Napi malet pacang ngelarang. Sane mewasa rasa asrama punika. Sampunan pisan Rati Dwagong. Masa jeni Ulah-ulah ngereng kayun sekali sabuk kekentan ulah-ulah. Sampun api antuk kalau becik. jadinya dipuri kadan yu. Sing patuh sing cari karang kepatian. Kan patah. Yang dipuri apa tak yu ada. Teh ya panas pesu. Teh ya dingin pesu. Celak itu nasi pesu toh. Apa keadaan yu? Ayang sombong. Dikayonin Gusti Ayu yang kentan nak lanang rapi Serba otomatis. Ay sombong kan. Danuning sapunapi kuentan nak kasujakten ne. Patut pisan Ratu Dwagong Putra. Titiang sampun nuning. Yukti palungos Joko Dewa. Ibu Hinarto Brano. Sakema. Titiang nenten jauh lapring Arto Brano punika. Sutat titiang nenten ngiringan Ratu Dwagong. Oh, nak kan ngiring Gusti Ayu titiang ah. Sigo kajak jang nganten. Milu-milu dua. Milu-milu kan tadi sing milu-milu adi. Ini kajak jang nganten. Kadan ya adi kajak jang nganten adi repot san sigo. Iyan titiang nganten lungo Joko Dewa kayun. Sing gati. Gati begituan gugus kencang. Ngawak-ngawak. Ngawak-ngawak. Ji dong matur kan Bagong. Yen mongket nyakin beli jag robah anu Apa? Umah nyang robah sang. Kagak Yang sang jang dijak ulas. Iya, mongket gen beli balai metingkat ket sangang asang. Kita masuk beli luong ne. Yang jangnya masama ngajak. Sang. Mun bataran kan dijam lingin asang sangah. Betara yang guru. Jak kos di samping malu. Aduh betara kos cara belia. Mak bener nak kos jadi betara kos malu. Gen balai metingkat selikur. Mongket pulasnya mau gantung doh. Ini Yang pulas pengantung semati, Jang. Sing, ada pengantung itu mangkian tadi mangkian. Jajang sengnya. Aduh. Sengnya Aduh. Mone jenangnya jelek, nih. Biar jelek tariknya kuat. Aduh. Aku akan sengnya. Sigo ajom. Bos bongan tadi nak bajang kini. Yang dan menyanggil mau gitu. Nah yang singnya kini idadam nih. Ada bisa dilanying. Aduh. Ulah yo. Aduh, sonen ada apa bu aduh. Mungkin kena. Beli saja. Nih nyaman. Beli idadap sih kang wang lo. Nah beli nak lacur. Apa yang orang beli suke? Belum sing dot kena suke beli lacur. Dia nak ngeleng. Balai beli sing lah. Pon beli sing lah yang lohnya ajak beli. Tuh balik sing lah dia pulas sejak betian kayu nganten. Rumah ada ya. Dia nak ngeleng sangat meyeh jet si kanting ngeleng. Jantak bagus mama. Oh, ngelah. Mas, rumah mau tingkat dulu. Aeng, lu tingkat rumah ipun kecap Gusti Ayu. Man, tingkat rumah ni si dua apa beli? Rumah tabuan. Beten toh? Rumah nyawan. Si beten? Rumah sumut. Engken. Biar cing lah rumah bertingkat. Biar ki sugih, biar cing kan sing. Aduh, agat lu singnya. Yang cangnya engken. Iyanya juang yo. Iya. Bongah cang sen kobar Bong boy. Nah, yo. Gom bisa nak matur ke Niadi. Ya Niadinya kencang ni aja cang ke puri. Nyainin gaya nang cang rumah di samping puri itu. Benar. Jadi barang ke puri. Orangnya nanti. Jangan gitu nah. Jadi ayo diolas yuk. Matur Gusti Ayu. Panten titiang ngenulian titiang angken Gusti Ayu sapunapi pikayon. Diolas yuk. Ya, sampun mikire kayun. Ratu Dwagong Putra. Ya diasun ping 3 ping 4 palungguh Joko Dewa. Pacangan sayang sikian titiang. Apisan titiang nenten ngiringan anas titiang nenten ngiring Ratu Dwagong. Kuning seterusnya. Dan ngiring. Pokoknya tidak mau. Singnya. Tapi panas masa. Somong sana. Kengken nih. Nak lo kengken siapa ngiring?
halus sampun. Ajen ini jangan nyerah kau. Kadang si ajen kelah. Oh, pangkengkian malih. Bani ngorang senyak, ben cepok ngorang senyak. Cutet yang nenten iringan. Dan kayon. Tapi yen palu ngocok dewo. Bi, yen nenek kone bakat nemen. Kadang demen bakal nyanyi raga. Lan mulai lan bi. Lanjut jorap. Yuk. Kalian rokok gua mesti. Bibi. Ye, main aja yang main. Main aja yang main. Meriki. Main ya. Lengah nenek. Ye, lengah orang ji. Yang jok-jok nah. Ayo kita kawin ya. Ye. Kawin. Iya. Benyang nih tahu. Yang. Kita ge ngawaga titian jero. Sampun kayun. Ledang. Jero nen nulungin sikian titian. Tuanin titian kok pari kosore anak-anak pun itu jero. Yang jok yang kena anika jero. Bulong tiang jero. Rade sapunika inalang titiang pacang matur. Ledang jantosang titiang nyati pacang matur. Om Sandi. Nih kok yang aduh wau lho. Om Swastiastu. Wastu. Om. Atur nyok dak. Ken masuk hari Minggu kene sampun. Kaya kita karo misi bok aeng ge cara. Habis sing misi bok nak anggap jang nu iban ca mau bok lantang. Kom kan. Penting bekenah bagus. Biar jelek asal kaya. Oh, Swastiastu. Atuh. Oh, Pak Kemudian. Ya. Inggih. Kita geng nawagang titiang jero nak lanang meraga bagus kalih mau gaul. Bagus ya nya. Amin. Yen darahan ring busana mina putrane desang mawang rap. Ye mura putran sang nata ratu jang. Inggih. Sire mung wing parabu. Arab. Ada. Pesengane Seng. Sing ngomong halus iki. oh gitu. Hei. Siapa yang nama? Batal. Woi, lebihan Bernyoben. Adik itu namanya siapa? What is your name? Apa rada? Ada siapa nama anak, siapa namamu Datos? What is your name? Jawabnya kan. My name is Anu. Oh. My name is Anu. Ada. Ada nih. Adan cange. Busaan orang gitu sing luung. Adan cange ni pidana apa nih jani? Ye, jang liu ngadan. Yen sane dumun, Nih pidan kejang orang ora bego. sane mangken, Jani liu lantang. sire, Pangeran. Agung. Bagus. Murah. Bego. Tumplu. Nih si Duri adan lemon. Iya, adan jelemu. Sing ngerti. Sing Pangeran, Agung, Bagus, Murah, Bego, Tumplu. aduh. kantonano, Oh. no. Pradesa punika benyang pungkur jantan pacangan ros lingenak lingsir ngamel jaga. Oh. Kalau punika patut kedampingin nantuk Prameswari. Jualan. Dewa jualan. Sakewanten ratu lakung gede. Rita kalau ngerarah rapi, boyo mangde mendasar pada seneng, pada tresna, pada harus dan kali pemargin rene wau.
mari kose meleganang merengkunuh nenten padhek sapunika. Meneh kene lho. Uning Tidang sampun kali wau maneh pada harus pada tresna. Tan pirang. Oh, pang keto diolasna. Pang pada harus nyak yo kencang. Jani si dencang tulung to. Si ngugok tabuan si makadeng jani cai dencang tulung kenang sep yo yen yo nyak juang tarik ni 5 hektar. Langsung ketemu juang. Si Bangjang traktor. Si Bangjang kebo akit. Traktor, kalau sing misi mesin. Kebo akit timpal opadol. Opadol. Cuna istri. Ya, Dados kadi namet Widirauna ben kuri. Sirena kan sengang dados rabi. Ian ring purian ten kirang pangan kinum. Busana jangkep roheng sarwa mulai mas intan berlian. Sinembah dening panyak sami ten becek san dados ten ngiringan. Iko iringan. Jero anak lanang. Dados malih jero nemo basa sapunika ring Sikyang Titin. Yen sampun sangkane Tityang demen. Tok kapan malih Tityang nunas tulung ring jerone. Sayang ken Tityang dados rabi. Yen jerone kumanti ledang, pini becek padaman Tityang sampun diki jero. Sampunang kawasan kali punika radia sapunika bengayang Tityang mewali jadi matur. Ratu doa aku gede. Sampunang salah harse iwang penampen ares duka ring Sikyang Tityang. Nenten sida kocak miring na istri punika. Dene makin iyan minat piserang kayon duweni wastu dados uang dia mangda sida jangkep ring na istri punika pisan bangkian Tityang langken ratu. Yeh, somong ci. Apa rangipun? Bangken ci langken cang. Artene ci nang tangcang. Kunang-kunang anarung sasi ci. Nyen aja ci mepetau. Nyen kaden ci cang. Dua gong gede cang. Dadi hancur ci cang. Ci hancur. Bal ya ane hancur. Ci hancur ci cang. Ipun apa terbang dia? Yen mula ci wanin dijek kena ci mesiat. Dap, tiang, ci bani mesiat. Bangyan Tityang. Aliang iban ci tongos mesiat. Bang tukang ceret gede pahlawan no. Lawan. Yang masing gini. Nah, Sekan jika ngiluan nak lo tau. Sekan nyen ben ngiluan. lemo. Bang. Mati mati kini. Ni mati. Woi, panas rasakan. Nah, panas bok. Sekan ngiluan kena lo tau kan. Jangan terlalu jangan jadi. Nah. Panten. Naik. Ring hijau. Panas lagi. Tinggal saja Cibani jadi bok. Tinggal. Saja. Sudah cukupnya. Begini namanya kenyataan. Adik cai cukup kok. Ingat nanti kayo parisudo. Senawan kayo parisudo. Apa arti tri kayo parisudo itu? Tri kayo parisudo artinya tri kayo parisudo. Canguren jika nih jangan kayo parisudo. Canguren cari jambo ingat kan tri kayo parisudo. Ingat pesan itu. Sing ngerti tri kayo parisudo sini. Sing nama tri kayo parisudo. Sing nodong bok kita orang orang. Nah iya Bawaan gelap. Yang dulu bang. Bawaan. Oyok. Gelap. Pakai banyak mandat. Oyok. Woi. Kopi malu. Enggak, bayu Nganteng. Gelap. Ijolah kencang bener. Bener. Belum dan. Udah lagi gitu. Udah.
Rasa benci. Rasa. Lawan Yung. Hei, Yang mula mesiap sik. Nah. Sik. Nah. Sang gerak sih. Men mas sekarang dia kan. Cukup turun dikati. Ngilau dia. Men keket nyak sih. Keken jang bani jang melani nyaman jang. Lawan aja. Maro jang berak ini. Men berak keket nyak sih. Tiga nyak sih. Enak. Tingkini maro jelema cai. Men Jamurin cai. apa? Jang maro diwi nih. Ya. Ai jang kepen nyung tonen jang mati. Aduh, itu kuat yo. depan nyuh ai jang. Nyuh mata depan apa nyuh tau? Nyung begige. Wih. Aduh. Saya Cinan Tabuan. Ayang, nah, kami Cina, cak tengahnya, takut dia aja. Bawet. Apa sih bebe asal? Ian mula ciwanin. Dijak kena cian. Ring dijo di tiang nyadio ngiring. Nah, Ian mula ciwanin. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. Bakau. Balungo Joko Dewo jagi mau do, ada senam balungo Joko Dewo Senam nih kau. Aduh, senam nih kau. Senam. Pemanasan malu. Ipo nawu pedingin aku. Setondan panas sendadi. Ipo gendan kemana? Kuyo itu pedingin awal. Yul. Dia. Kalau toleh kencang Yul. Inggih. Lawan. Ayo. Lawan. Ini misi tari legong. Iki jero boleh wayang wong. Wayang wong. Jadi cingoyong, sing nawang jurus. Ulian cinya, ian ngapuleh ngiban cia. Memen ciale. Man, ya. Iraga saja awak uleng gunung. Belum. Kuala ngelah pengguna dike. Kemudian nak gernyat jalan mula. Milu mekebe. Nak budoh kat nama. Ian cara siap sajan sekan kena mepalu. Ungka benganca-anca ke. Kesisiang ragane. Aleh necen ajak mepalu. Dia harus sekan nak kita mesiak. Gitu. Jangan sekan kita siap nih. Ini coba ngeleleh anca-anca nih. Kena ciken kan? Ada wangci artinya di sini. Tahu wangci? Apa artinya di sini? Apa ini kau? Lawan. Jero, sabun api. Menawi ta jerone. Marmo jagi nulungan titiang jero. Pangtamnya titiang bas mau makso. Nunas tulung ring jerone. Titiang lungsur mau pamit. Siasa ring jerone titiang nunas tulung. Abeh paman ngisi lima. Abeh. Mari sing disiri ya. Yang penampian nyenguhang di tiang no pare marmo mapi tolong ning jero ni ada pemibar dan wendan sapu niku sane wau saking ten meho di tiang kegebok ketempongan untuk nalanan niku nah mangken bedan jantos tahu cara sangat gaya sedurung padem di tiang ten mekir ngene ring raga cara rejuna sing kede sampuneng banget banger yen nggih angan kadi ayam bantes gelas puni-puni akate jag egar ngagah dompet ngela pengukupan cager san sama ngering kemenangan dadene cai ben wanen kan bener yen mulai ciwanen lang edeng keririan dia ngiring manggen sampun jalan mangne pasike pati urip lung pupet manggen iya yul paduan nasi aja prapun bener iya
Aneh yo. Iyo. Bi. Aduh, Bi. Gusti Ayu, sampun apian panenang Gusti Ayu. Dia menan. Mau lalung bebas bos paman. Hati-hati ke tuang tadi nake. Lekar tadi. Jero. Yang Pengangon dia telah sanyut. Pak dia telah belosan pangadangan dia ganti. Dia ngideng. ide. Nge. Ide. Wih. Halo dah. Melangnak ya. Keadaan sajan yo wanen. Nget banget aduh dong. Penjalan mecuk gua. Aduh. Nah, gitu bu. Yang radio nih. Nak jelek panen. Ya, jago. Radio. Jangan kursi. Kaden sang ni berado. Iwak sih nanya moy. Aduh, senang Oi Rosi. Dole nak sang kena menurut nyamu. Jangan apa ngin. Yatno nak jero. Ada ini. Woi, ubar. Jero belah jero apeng jero jak sajang kasal nengok musuh dika jak pantak kena jero. Apeng jero pas jak ganti meningsak. Apeng jero. Bilang nya. Waduh kemol aku. Aman. Wala Iran ko patut yakno. Nggih, dilen-lene bo nak mendaya corak. Elah bener lagu ngrempongin. Lah, tulis paman. Jero anak lana. Titiang ngaturin suksemaning manah ring jerone. Duaning sueco sampun jerone. Mapi tulung ring sikian titiang. Yening nenten asapunika. Memehan sapun api sampun penadosan titiang jero. Suna istri ten sanang punika banget baosan. Boyo sangkaning titiang pemekas saking pas wecan Sang Hyang Mbah. Titiang boyo melaksana dikiring sekala kuanten. Nanging naler sanang yatnain doning meseh sane melegandang wau dereng janten ngemasin padem. Pecah padem. Suk semua titiang jero. Ini makin sampunan jerone jagi iwang penampen ring sikian titiang. Indek napi mari. Tuaning titiang sampun suwe pisan wenten niriki. Panten yen nyeraraman titiang. Makelo ngantosan tiang lungsur mau pamit jero. Iya pada sapunika urusan. Bi, lan boleh lan bi. Pamit tiang jero sareng sami pamit. Iya, becek-becek yang marti. Nggih. Ya. Dados melih melipat teng napi ini saya kecak wenten. Aduh tiang tikah tiang newe anyun. Tikah we anyun. Tiang liu anyun. Kang Hyang ampun. Aduh. Malah jebos Sambil memancing. Nggih ditanya dia ngarangin apa? Jero. Napi. Ri sampune manah-manahan titiang. Dados kanton ajere yuk di manah titiang. Pajang melipat teng. Napi malih lantes titiang mau dewek loh sareng kalih. Doni sane merekoso tiang. Dereng mejantanipun sampun padang. Nggih. Panten ya malih bos. Malih kecamet ke jalan tiang iki. Orang marti. Sasa, kini sempat nah. Ingkir. Cigiring dane mancing. Jangan ngatah nih lo. Oke, itu nah. Didian. Didian. Ani. Ayo. Ye. Ayo ijan ke
Ayo kijan kok. Atah jero mulih. Bani di dian raga. Bani. Musuh aja lu yang rebut raga mone moyo sana-sana. Bani merebut. Jaat lu ngerebutnya. Dal-dal raga. Pilu sik. Ngerago mancing nih. Yang ada pun sarang nih. Ya dua ngiring kamu. Nggih, Yang Gusti ngerago mancing dumeng lagi bos kemudian. Gerek. Iya. Sekali. Sarang kali sana makin. Nggih. Purang jero ning nggih. Diurunin kan. Jero. Ya. Masah punika nak sarang akeh. Masah punika melaep. Sira uning malah jebos. Yen cak nempak kukul, ajak ka banyar lantas meriki nyacak jerone. Purang jerone macacak. Nah, bani macacak. Lu. Gire. inggih. Rade sapunika sampunang sumenia titiang sarang sami jagi ngiring jero ning. Yen sapunika ngiring jero. Inggih, terus. Jero. Niki kan niki. Ngedang raga nawang marjana. Apa dah durennya kagak raga ngaprak yang bang malu. Yang tadi pengiring durian, pengantar marah diarep. Kenane pang paling. Inggih. Paman maluan. Kengken ay tuang antosang jumang. Gusti Tiang. Gusti Tiang. Nak kengken. Nak kengken tadi konyo belos kene nak kengken. Di Tiang wenten nak ngepung. Yang ada nak mari koso dia. Ada nak mari koso. Inge dia. Ini ning. Dinyebos haji nak nunduk permerajang. Mumusin orang pengangonnya muslim sebang rago malu tu. Mu pasang wene dak aji mu. Inge mu namu. Yuk. Kene mau melos nih. Hah? Dia nanti ada nak mari koso ditukar deh. Bija? Ditukar deh. Nete mekatne uli semangan deh maro dekau. Inge Gusti. Inge di Tiang wenten nak ngupar kau nak mani Gusti. Nih, Egi. Di Tiang. Benar melaksano kok ketu kapin kauku dan nyai. Men semangan awak ketukar deh. Nang tekarang yang waktu nak. Ada nak diwa yang kecari yang ngarik. Pokok nyai. Kanti jak di desang yang suryo melipatan yang mulai nunyi ditukar deh. Jangan padang nih cuma ke manusia ketukar deh. Nunyai ditukar deh. Sinelah dia nak kena. Wah, nih jelmon lu gelap ngalik jai nih nak. Cak sana nih. Ditukar di jone. Niko. Bedlot ji. Bedlot. Nih. Rei. Nih ada lemo teko. Ayo. Oh, bikin jerwane nge. Gila kalian nanti tiang. Oh, kentet. Mirip kadenci sing lah kadang jelemo nene bangka cai. Nake, kian kening ne. Yang bonang ji. Nak peniki kan lagi. Man? Jak lu liana ji. Lu. Sarang tiga Gusti, sarang tiga. Yang siap? Inge. Dan nabi mau taken. Baseng bau kedriki di jag ngau klewang. Aman ngawak-ngawak ada dan bentar di tiang matu napi-napi. Hei, jelema. Dua jaket lu gena. Banyar Cina tatna. Garang jelema nene jaya saktina. Bangko. Nak kengken sing bahanya ini. Ampunang Gusti, ampunang ngamuk. Nang dakoning ya nak kengken nih.
pangseng ganti yu perang kenaja ayu ne yu. Yu nak patut matur kenaja ni yin mari kosa yang sing jelema tu jadi dulu. Alon-alon ingin matur naik ngalen ni. Sane merokoso dia. Bener. Ida dua go putra bagus bego dia. Sane cat poput niki sane nulungan tiang dia. Ampun pirang Gusti. Di tiang runtang talar Gusti ngamuk. Sayu wakti sane mari koso dagong istri pengkale di tiang kuantai de dagong putra bagus bego. Yat mone puniki sane mapi tulung kentan kok Gusti. Gusti. Nang patangan nih banyi kene. Mare mau petel nih tadi Gusti nang les ngamuk tiang gejah. Di tiang mapi tulang. Tulung. Adeng, ros ngulang-ulang makap tulang. Daging nawang jangan isir. Ampulayang minabipun cacau atur ringan parilaksananipun. Kuyak janipun. Nenten simpan tadi atur punika yana wau ring tukade bilage di jana ketulung-tulung awan sagerhe di jang sarang ketiga nyajak nang dumade yukti sampun kegebek punika keparikoso guys sangkani pas wecan desang yang mang presiden rijang mapi tulung tuan kan rikale pacang wonten budal malih ajrih doaning sane marikoso dereng canten ngemasen kejar awan dijang sang ketiga ngiring mriki mungkin doaning sampun rahajang ring kunyan juga yang pacang langsung Mangkin duman jero mangkon. Dunakin. Mangkin duman jero sampunan sapunika. Kan jerone patut ning idih kelih kabeh. Iya ngidih kelih kabeh jerone api mau. Ya dian kok tiang tuwa bas mesekanan ti anak tiange tulungin jerone. Jane tiang lantas pedih kabeh jerone kan enggak. Iya. kan sambang pun kemarin men yang dados yang berakhir jerone uli dijo dados ai ini kalau ini jam jero jam saking to yakin nomere jam beriki jam habis saking bintang tamu saja uli bintang danu yakin yang saja uli bintang danu dia nak lah nyamo di bintang danu. Siro semua dulu ini Drika. Walau ya lacuran subuh maluan dia mati kapin tiang. Siro sawang itu si ngurah hoko. Kuning di tiang pisakan di tiangnya dani rumah di tiangnya doan dani ini. Kekuatan dani di waktu sampun sedo. Alor terus di tiang harus sampun sedo. Sami sampun gandan awarahum. Almarhum. Men. Tane wetan putra sawiji putra Dani ini kebesaran Dani Gusti Ngurah Putra. Sane wetan iring titiang iki putra Dani. Ini dong pianak nih beliau. Kon ini. Ye. Dong boy pianak tadi sing dawang. Pinten Dani Gusti Ngurah Ogo sane medhuwe ogo ni. Ini tadi pun mewasai kaksa pengiring jenenge piye sari yang Panjinawang apa mawinan beno ngakuin ya piyana nggih mapan Ki Gusti Ngurah Ogo aden ya ne kawang ki mirip Ki Gusti Rai Nyam beno mangkon somah to mriki merapian apa iya hati cek kemas gitu kan ada di sini. Jik dong susah, nang mai cendera. Dok kayak Gusti Ayu merabian meriki ikian enten jumah punika. Sangkan sing tawang yang merabian main. Man biasanya nak dua sejolan yang juga sedo. Tidak kadon mau buwi. Ye, mau buwi. Itu sah. Yang apa merek sangat legang sari tadi sudah mau buwi nak kengki. Apa ini? Yang balik bebek. Itu kari aduh gue kayak gitu boleh kemudian buat yang hitam berat sing kena pandiang ingat modus suwe kendan merabian kanten masih molak wah monian lo ya komang udah pada anten lu burung
Derek kok gugu ipun. Iki. Oh, segera. Kalih wonten alit kampunnya. Apa ngotan itu? Kalih wonten alit mana titiang wonten atas Gusti Ayu pisan kan. Lep penyeruan. Diana. Bajang lu. Hah? Bajang. Bajang sekan. Yuk, pacaran yuk. Ayo. Pacaran. Titiang. Rado rosan banyak nek pas rosan mau ajak ke merantan ya malu mau yang Oh, kentan ini pangyang titiang. Kamu ada kamu kok. Sedang beli jada dos, sedang. Saya layang pasar. Oh, layang yang ketua main. Yang kuan benyi postasi di Tuaragan. Oh, ini. Mau yo ya, mau. Nggih. Yang Nah. Pisang-pisang ke ngawak-ngawak itu. Ning. Ben ya doro sang aji jak ngidep leh yo aji kapen cening tutuk. Ini sampun lintang bengayang dan sanang walaupun ini kepanjangan. Yan tuh nih. Aku mawinan aji kingang. Biasa tepuk ten jelemone nak itu ajing lah kena. Itu kenyam cening itu. Tulio tu ajin cening tu bakat ingat ngaji. Yang masih mau kesiap nih. Yang sikit lek kakang semua nih masih bimo. Ning nih. Nih cening diwate mai cara rasa dunia ya aji sing nu yang sing nu nak mula nyelap boleh main jo ketemu kape naji. Sapuniki sapeningal dane nak kelingsir dados iri kering bintang danu gegina ditiang serahina gumanti wantah memancing sak puniki anggen gerak pengukuh jiwa minat sampun sangkaning titah puniki ditiang je nembenin ngelintang kantos meriki memancing ini wastu kecunduk ada sawu sarang Aden jenenge ya irires sayur iris. Sang jeneng tak ada ini. Nang uyap jenengan yo. Ning. Nah, kami kene jambone yen prate lantas adona nawang nuk jenenge kanthi main temu rumasak Kang Haji sing lamah pas adosan memen jeneng hidup dini Haji ngangon somah yen prate adona ngep mirip melah memen jeneng tongos nah yen dah didik Haji jekenal lanjut ini bareng cuma di Kundo Negara aku ya ada lanjut pegarang bareng kengken jeneng iki inian dia mungwing pekayunan dua ini kebawasan dua ini patut pisan wonten tepangan mangkin ijen demun ditang kalah bos mangne boleh mebilangan sarangipun para kanune gangsal miwahipun apel doning sasakipun nangen tiyang rahmat pangan mangkin. Ye, dang donge. Man. Ya. Danmel mata. Amun itu kayu nak kelingsir. Tiang sing benicana ngumaro desa kemamai. Pangjak nyek kone dini. Man paman kengken lantas hitungane. Suwe Driki. Yan maklo kengken. Mipal. Engken. Buku tabung di tiang kudiang dia nih. Udang lah buku tabungan. Nenam. Nih. Aku do misine besek-besek tuh. Ih, ampun mau tarik bis nyonya. Bukunya kalau bangsa dan sap men kengke. Nggih yang ngiring. Nah, pangke itu marlo yo nya. Nah itu si Bora. Buka pengerau saji nih. Nak bina sih buka pekenahan dia ngadi. Tapi tuin yang dini nak murah masih ngelahan. Saya murah lakar kamu mulai ke bintang danu. Aji sengelah. Biang masih ne patut ojok sing ada. Nah sedang tunggu saja nyak kecunduk ini. Dan jadi ini barang-barang agak biang. Ini sekewangan sapuniki. Dua yang sarang makwe. Dados banget jadi nyungkan. Ya kemudian terus yang perang nas. Ini lama dini tuh. Iya maju semua. Oh, telepon hari ini
Wak pemirsa, kengken. Ini koyo cara nak jenis. Nak disamat-samat. Ada yang keringat ini. Ci. Ci. Yang bilu Ci. Wih, di kemana Gusti? Maksudnya secara datuk maringe. Ya si Tinur Baya. Ya, apa? Cenang apel tuh. Yang nak cengiring alu dini, nak benar kang ajang malu. Wih, boring ngoyong dicucak tengkong. Jeledu. Ada. Paman cek setatong ulo-ulo tiang jejak. Paman setatong ulo tiang ke atas. jangan Ya. Menawi ke balik ke ditang lesu pisan. Nemakin ngiring ngiring. Kuanten wenten yang parisolah para kandu ini pun kang saringan apel kali wawu sampunnya pun ke angin sering kayon mengadu ke ares kegaduh nih pun merasa pun ke dan sanang di ke pacang bawah Rian nih kau nak diang dol dap ayo mana hei diang iwo diang wono ci sen diang sorry wak Gusti Tengenken siap. Rauh Joko Dewo mangkin meriki kalau ngelebokin. Ban rumah so teken lengannya mangkin sampun gede. Rumah so mangkin itu super uyon. Hah? Dengan awak gitu. Yang main kadang wong beli jol-jol yang kebunuh ingkang kalau ngaleh wong kebenang di jalan itu boyang Botawang tan makin ulian madok natone lakar bo madok senopati yang gitu sekena yang ipun yang wanti-wanti neng lawa tugal iwario bara pet idewo nyen ngisi gumi ingat tengwan idewo yang mesian ngajak wo yang mesian tanwentan awak tanwentan mana hati tiang duk tiang iwang rien ke sampun eling ngor awak sampun eling niki ke Kordewo gumanti dan pacang mau pekayun ngelepokin si kian wo siang tanwentan gusti sampun ponakang dicokor-cokor bakat jantusing man kayun Kordewo nang udiang dumen rauh meriki cek matur becek-becek jangan kang becek-becek wow yang kang ide guna wow yang kang nganten
ngarsa yang guno. Bakat sing ben wong taneng guno. Wolakar luas jani kemu kalah serang lu kemar. Kadung wo merakateng semayo teken kanten wone ditu. Yolas bang yang guno yang dot kena bajang begitu yang di tukade yang mesiat kadan wo begitu yo jog barapakso yo jog ada melanin wo di cengah yang wo diolas wo bang yang guno wo diolas dagingin kayun lakar ngudiang cokori dewo ngeroh rabi ngangen guno tulis tangane kelarang gunan ragone magyang tan wenten utama wong kenika kadang kenten nang raosa yakti ne rungkau karyone ambil sing dadi ngale somah nganggo guna tulis limone anggo tanda dos men wong mudem lajang lia udah ada pengliang udah ada pengliang tulis limo ge janggo pangdokan di betundung ulipurin yaji saja ya cangket wange makin sepun api yang sepok saking Kordewo. Oh jatine syarat Kordewo ngrere. Syaratan kadang manyanya kudanya pernah namanya guno. Kadang cenah pipes yang abo pipes jani na gepes. Sampun Riki nyam. Nyana nanyut jinahan yan. Naur dulu. Sira jago kekenane guno. Nih. Ayuri res. Ayuri res pamanjaya sakti. Iya ayuri res. Ponakan wo tuh. Sing nang luar bedak. Makin sudah pecah. Ayuri res ponakan wo diang ponakan wo sing cocok wo. Aduh semeton mangat teng malih atep ne mangkin dados iki. Napi. Cokor dewo ngasangipun ayuri res. Jlemotan wenten nang ditelonipun nen. Yani nargama yang wo kekengken. Kadi bantengan yang wo ipun nu godel. Nalar cokor dewo kantun rasa godel yang manah-manahin wo. Mapikayon lantas rago pajang merabotang anggo waluyo angin metekap. Cina pajang nyemah ngerang tan uning ringida itu pundokang belakaro sagat jak pundokang dalam cepuringo bangkan kentan. Eken menjadi wo. Mungkin ini yang picang pemargi na becik. Mana presida kayu nidona memargi puniki. Caro wenten. Eken wo. Melajah cokor dewo dumun nganten. Napi karyone tan peguru ke bawah utama apa kedek cina. Dan wenten kursus nganten ada sekolah nganten. Sejaban ning wo ning ring niko sekolah pepelajaran singit. Dijadel. Yang karyo tanpa guru. Tan becik ke bawah sering jaga teh. Mencak karena kepatut ngajak rara guru. Metatruke. Napi malih pacang mupujang kepan. Dan raris. Pacang wenten baos guru. Napi keluninging sejabung angin kau. Pacang sesanoe. Men dijo yang melajau. Ori yang wo, ori yang dijo pun iki kinten genah melajah niki. Aduh. Apa di ngaji? Ya, apa di ngaji? Ciplak-ciplak enten di ngaji ya. Nah, napi nih kak? Bocah ngekon. Hah? Masa tadi nak ngajak meme? Titiang sampun pasti keuning. Ipun Kordewo sani pinih alit tuh. Tuh kaden mangken yang kene. Tadi nih, tadi. Sinten sampun iki ciro nyena dosang tanah dosang. Wantah Kordewo melingih ring puri. Wanten geni antuk Cokor Dewo ngemargiang atur titiang nih kodong kentang. Nggih. Serak lumari ini Kordewo makcau masak. Napi jo arto daging arto berano cek kacau. Gelau. Nggih. Makin kaden sapuniki. Ngereroh banyak. Nggih. Yenten kantongnya mendaging. Napi kelangin mang banyak kenyak ipun pak ikun. Saja kalau kini nyak yang nuteng raswo ben bidan kalau bayang man ngajak ibu yang bang yang dulu nah
Lengis wo diplangkir ngene hamil. Aku do pacang rara disampuni apal. Satak rara rapi. Tuh, lelimo gen. Elah, Yang gitu, yang kepuri lu na. Ingat gua na. Arisa. Bagian. Memekan jol duluan donek cing. Yen kemulan kae dojo kemu ke wardio puro lakar ngugang wardio puro nih pula suli jumat pragat pan kae nih nyemak waduh apa sih dani yen sing si do wok wardio puro nih lak gitu lak Tiosan pisan Gusti Ayu sane mangkin penganggene tios kelintang jegek pisan sane mangkin Gusti Ayu menawi teh kelintang senang pisan sane mangkin nggih. Bi, Tiang sing sanang. Bibi sangat bakal ngaju muku dan tiang. Jele melah tiang nyen ora bakar orang ngelahan. Masih tua huku dan bibi ni. Inggih patut Gusti Ayu. Mangkin dumun. Men kengkerine siwale patran rakan Gusti Ayu punika sampun mangda nenten di tiang kebawas ngelam papet nak di tiang ngician mangda ane ngatur Gusti Ayu sampun Subo Bi Subo bakat baca tiang surat nih beli murah sakiwalo ikan beli jak pragat ini kan kene benah bah jak ngaduk satak enggak nang di tiang nak ngiring yang dane Gusti Ayu beli udah mai gula di jejang ye beli udia ngale gula kopi terus semangan kadang sebagai anak kopi semangan jelek sando jelek kengke awas yang nawang teori ngai kopi ya man kengke nang pangnya luang pangnya jalan kopi kengke nang masa kita ngaduk ang kopi sesayi oren dan kita ngaduk ang kopi sino ogen kene ngaduk nak mula kita nang ngaduk ang kopi kengke cara beli ya rubah cara aman kengke pangnya jalan sino nengel cangkiran kene ngaduk oke jalan yang gitu nah jadi kalau jumun yang dia nggak beli kopi ke tiang ngaduk pangjan nah terus Ayu tiang pamit bos-bos pacang hari antarakan duene dangin sakewala tuh mekelon habina inge malih di bos malih di tiang tangkir beri kamu suah inget yang tan mekelon jadi sesukat adanya beli murah dini ada hanya bakal ajak setato bakal metimbang wirasa sakewala jadi bilang semua beli murah setato bakal anggap ingat sebilang petang setato bakat dia mudah toko ne bakat tantangan pesan pemekasannya jani kan di subot tengai konen masih beli murah ada teko paling melah sambilan nyantos beli murah dini dogen subo bakal sambilan ngerisekan ketamanannya dini dah hatin sub semua yuki dia beli ngurah wendan iriki dados sekadi nembe mangkin yuki titin ngemangguhin sekar puniki yuki sekadi panebawan beli murah tunggu tuh masih konen beli murah ada teke kanti subekannya ngantosan dingin sinang kurang yang beli murah dan maho yuk titit yang ring sepengerauhan beli ngurah tias ring punika
kasepan yuk titiang ngaturan panyombramu yang akan bingurah sinampuran tiang bingurang ya tunggu yang tadi jeks mesedan nengsan kasep ngaturang panyombramu kaden yunyi nak kebeli Pangeran Bagus Bego nenten jasa punika doning titiang medewek cerekan dan sanang becek titiang patut nyangre sepengrauhan bingurah Rama ning ragam semeton jak biasa kan gitu. Yang pesangat benayu lakar nyung nak kebeli ngewangi yang nak kebeli likat untuk beli cenawanan. Nah, iya namondo landas pas pecan dan nak kelingsir iya ji makemuah ibiang ngicen beli ajengan busana jangkep pemekas untuk pepelajan neangon suluh kayang kaukas so yan montos becana kelingsir sing rasa bat beli nampenyun patut suk semang beli pesannya nadi apa kalangon beli maya beli ngurah kenapa dan sanang nih kepajang banget bawasan beli ngurah sapu napi tagas bawa si Aji mantuk ringangan beli ngurah boyot teh maka sami saya isin sane wenten riki ring karang kepatian nak beli ngurah sane nuena saho sane wenten riki tala duen beli ngurah napi malih pacang sungsutan beli ngurah gini jadi nih mekejang nih ada dini telah beli patut upama nih ada dini aku yang beli gelah beli ya sing ada nak lakar salah tampi tur pedek yang dewek beli yuk wenten minap ngurah ayo iyan subek itu paunukane sing sebelantang ben lakar beli ngeraos percuma yang tukang beli pang sebajak punggal untuk kalian beli ngurah nak ben ngisi-ngisi nyap teko landasnya pedes salah tampi itu ayannya yang metalang kado ngabo arit ngabo madik ngabo kelewang kekudiangin nikah kan wawu minab ye ini dong saja aleh ayannya yang nengil kadong jak ngapas ngawat kapak dong subo ngawat landas mati sing lah unuk nah kadang kejang nasi je nyaku panglima pang selamat rahayu ini ngudiang udah panggung pelarianan ngurah mana tiang sane wawu minaban tiang pede kan gagelan beli ngurah oke ini dong dari jak bangisan ayo beli rawas yung lah gagelan yang mulai awak lacur lian numpuh sing lah gogisian nak nekat seneng kemerorambangan beli nih napi ne yuk pisau punika beli ngurah yu sing percaya beli bani mas sumpah dijamir pada pura pelenteng atau pangcengkar beli sing lah dona angono pangus cara sengkok si dakepen yu jeneng ngelah beli orang yu ne makin tiang balikan di ngurah Riki ring karang kepatiang nenten-nenten sapo siro mersane pacang ngedagan beli ngurah oh yang dini nyen nawang beli sing nak maro-maro nah ini sing beli nawang selain kaya engkau dini yukti nenten-nenten beli ngurah sekan yukti yu sing ngelah nenten beli durung durasan yang tua saja gitu ini mulai ulap yang beli tadi nih ayu kuman diajak beli ngaduhin sakit beli nih nah takang buat kelacuran Jumah di Bintang Danu yubani beli ngurah kantos melet sampun tiang matur yangan beli ngurah dan sanang nika pacang banget dan beli ngurah wentene beli ngurah diki barang-barang ngajak tiang sengjong ulat tiang ane madan atau berana beli ngurah pemekas nih ane gumanti tunas tiang tuah kayon beli ngurah
Ane sumakan rumakat, resna teken uko dan tiang blingura. Yan pono kanto, ayo sing sanang sang saya buin. Ida sang yang surya maka saksen jagat, tumada ida nyaksyang, akengken semayan beli nih. Beli senjata talongnya nih, mirip kuning di tengah, putih di sisi, nak sing ketu, akengken rawas beli nih, aketu isen kena beli nakeng rawas. Tiang talar sapuni ke blingura, tumada, mangdana kayang seterusnya, tiang sida sarang-sarang angan blingura. Saja ketu yuk. Blingura, maaf bu. Ini nggak ada kuning nasib ya. Kan sandang becek. Blingura megalang-galangan. Matur mantuk yaji pengkale biang. Punapi blingura. Kayon ye. Tadi ini pang beli jani matur. Mau terang-terangkin yaji gitu. Ini. Beli kayon. Beli bani mungkin yang sing awak muani makanjet. Kalau kini. Ini. Yuk pang saja-sajanya nak. Pangsing cara menjalan di iya nargamang beli mirip didakin ayu nama nak beli di subana dalam ada sayung mereka mungkin sakit kena beli ini dan sanang beli ngurah sumanio ngiring sarang-sarang bani inge jangan ngiring dados malih mereka ngiring nak gelesan beli ngurah nang toleh tuh bedur kan pemasuluh marah napi malu. Tuh, cingak tuh. Ye, jak malu-malu sebab keles ada. Benyep pangsing jaro sengak nyelimput dakilan puyung. Awak mekente kadana bedak. Dua sing laun. Benin malu tuh. Tuh. Benin. Blingura. Benin pas blingura. Iya. Dong, jangan ngogok tabuan perjani beli ginjar keng. Yen tiang menin pendidik kan bisa tiang blingura. Lis yang biasa nyemak kayak gitu. Mungkin sampun pelajin. Ini beli murah. Nah. Lagi naik. Alon-alon beli murah ya. Iya. Kan masih kancing kan ki? Tan wenten kancing. Kan kudiang. Celaka. Galesan nak beli murah. Becek kena beli murah. Wanginya amas. Aduh, celaka. Jangan usut pamit ji. Ya pun mak urah. Kentan tau tapi kentan ayu keles kok kentan. Pun ditiang kengkenan nekak. Nek keles do apa? Iko lenteng Nang ngomong. Orang muntukin keles apa? Sabuk nih ayu keles. Ditiang kengkenan nekak kang sabun ikau. Nekak. Nang kenang ragona rana. Yang murah kada awak muani. Ada perah. Awak muani melajak nekak ang sabuk nak lo. Hah? Ada. Praga. Ini gen. Iwang nih kaji. Le. Inggih yang minat iwan pangat di tiang nunas pengampura ring anak aja. Itu bang sing. Tuan yang di tiang nentan uning ring si. Yan sing kena ban metakon. Inggih mangkin di tiang matur. Apa? Prade nekak kang sabuk punika iwang. Men? Sepatutipun sapun api. Ngelesang sabuk nak lo pelajin dawang. Bengong tiang saja bukan kau tiang ngejar ngebel penjajah tiangnya ya dua ngacerang sajahan sebang di keton tapi salah sing tiang makejang ini banyak takut kan beli kan ke tiang nih ngayahin beli ngebel maro aja rosang beli besar dong ngelesang sabuk ini keto kan di tutoran beli piana yo suka Bruno piana ini suka bajang dong ye deh nang
Kenah rago ni bedek tugasnya malu, tugas rago maru pengantinan tuh. Iya aja nu aja nyenang. Blising kita nakonang untuk anu gitu, anu tuh. Kino beli nakonang gitu ben kena lingsir. Maru toleh beli kan. Ayo bang manuin. Aduh. Tít ni sendiri. Yang kok di orang dah nyak benurah kok kene tu ngajak adi saya angon aji aji nak betua nyak atap urah aja aji adi sendah di ketuaan aji lanting aji di paupun dan urah dan sebol lantas kene pianaknya apa benantosang beli sehingga luang geras kene beli yang memelat saja ngelah cucu beli. Ano beli nabi? Ulat cucu tahun nen apa jak cucu ramang nenek. Mana ko banding? Murah yang tadi deh haji kena murah nah tutup kan dia keresenan murah kapin haji kapin nenek murah pemekas ini nih kapin undang sih untuk kinaden murah kan haji nak ngontrol kan cara kedebak ya haji nak bisa nyorok kan pemekas murah dan ini nak itu kita pun dikit nak di amenika sampun suwekan haji ring titiang saleke puniki rasa magi sane utama antar ikan haji titiang minat sane pinih rungke meteman titiang padam yang sampun haji ngenikan titiang ten purun pacang tulang yang itu ngang mati nenek urusan nganten nih man ampun ya sapunika jantos yo pokok ulian titiang kan di Neng beresep kening pengrawas hajian jenengi. Keto masih rawas beli ini. Yan majalan buka keto. Nak sengidang, seng pedidiano beli ini meraga tanggai. Yang sing kebarengin bani dewo. Yan parinekan leliat. Mimi nasu beresep nih. Daya kenceneng kanti ngerawasan. Ulis ledet cenengi mimi nak benawang. Wala tambangan dani dati menget pesan. Nak buko biang nih ngehang kengken sujate di tengah cening. Di harapan ajen cening, belen cening. Itu masih dia mimi nih kengken. Nyak jak beli nyak. Yang bin sing 2 hari gitu ning. Eken nyak. So. Sampun asam biang pengkali haji yang aduh. Sing tadi ketu yang alaki rabi. Kengken pang nikeng jadi sing jaulian dot aji ngajak biang yang kedemen ngajak beli ini. Pemakasih kan ayu. Kengken ada kena ayu maka sujati lakar ngayen beli ini sing ketu nak sing. Jan sing karurin mulih ya jani do. Men kengken nih. Nya. Keluk. Aduh. Li. Apa? Yang monto yo sing bisu yang ngeraosang. Kalau tetua nih kenah bantian. Yo nak sibuk. Fotonya. Gitu sih nya ada aneh tuh. Ijo ada berah rai. Kalau nak lo mangutang tuun ke kene. Perangnya ijo nak mangutan lo bu. Nah nih yo yayu mangutang tuh melo tak meneh kyo ini no. Ijo ada lo keto biasa ya keto. Dah nih yang honorin ya bengkung. Men ya. Len yang cara beli tuh nang sing untuk kijo dia kuang beli angutan beli ke samping tadi kijo tadi lah kuang beli. Ini angutane pang ini. Yang tuh di ayu kok gitu. Nang main. Itu bisa gue punya apa pemakasnya sih ngayu. Rey, yang punya mone apa penantangan jadi Rey itu main semroh terus untuk dan dia bisa nukangin ke kene untuk nah Banten nih. Nah Banten tuh dia nak tarik nih malu. Bang tiang ket ke ngai jajel ker dewasan tiang bi. Nih beli satu dia malu entah dia. Jangan ji. Nah ji. Kagria ji. Oh, oke.
Diang tan sarang diang ke griya. Ujang mererot wen jak liu ke gerio jumanyen. Tina jiget wo. Ji ke griya. Lagi Yo. Tek nenek nak engke. Lagi nunas tirta pengluka tan nggih. Nek ayu bodoh kan nas itu. Pun jak ji. Do jadi. Malih pidan malih ji. Pengen dia tadi dong. Nek itu ya apa ya orang aja bungut tua kok kenapa ya orang pilih. Kawan aja nih setato bangi. Sugro. Sanang becek rame ring jeruan. Dia lagi magreno tang nih tekor. Nang nang bonang nak kengke. Nak kengke nih. Yang Sile ban mau pamit ring puri kan matur ring itu Sang Prabu dijang tuh Gusti diodo nyangsan wah ring puri Gusti kan non tangkil udang sase sampun puniki. Ini bino sing tangkil nenek aku anak. Sira puniki. Keponak saking bintang tanu Gusten ditiang sampun suwe jenah riki. Ada podang nunggu bulan. Dan murti nang udah terajang ya ring jeruan. Selamat ditiang kaula. Niki sira. Niki aji niki. Apa aji? Sira niki. Ne para kang dipuri gingsir adane. Para kang dipuri yang lah timpale barang aja oleh bintang tanu. Oh kaula. Nah, niki wentan kadi timpal ditiang. Percis kene go bani pune. Nyet. Gusti mungkrap. Nen tuh. Jai kangsar. Kangsar. Kene mau pon oleh bintang tanu. Bo ngopi. Onen. Kan mangan mau pamit lipuri. Kan unas kopi. Kita ndongo mau deng kita. Ngabo kopi. Ada. Kedini Bonuna sudah ngabok kopi. Kita sok kopi sa abang nih bawa kopi. Kau dan si Kidiang banci kopi. Depan jadi jelek. Lemot tapi sisa saya cia. Lemah. Tapi melebas cetek yang kopi pahit apa kopi manis? Kopi sing gula. Gula nah, tuh kopi pahit ada. Ini nah kebanyakan si kopi kalau banyak ini balsam cengkeh deh nah. Di balsam cengkeh. Sih. Nah, ini jabatnya cara atur cina dunian kapin beno. Nah, ini malu. Nih, aku beno ngitungnya panak-panak malu kedua nih. Kan Gusti Ayu kejang kapan? Aduh. Tang becek kau. Dijang manto. Waduh. Bat kuat. Wadah. Gede vital bakso di tiang. Udiki padam mendanang naso pepel. Mau ke perantan. Yang kelajinya nengan subuh kok kene banyak pekuran anak do mulu alih haji pinan mati haji apa haji pesugihan kemase jo ada haji ne tapi nyamu berayo ne inggih nan monto haji nak kerto buyan malu ngitung apa aman apa diluring kamen kartu beliau ne ning malu dini inggih ya adine nya terus masih gitu inggih terus Abang Waluna ning dininya nih terus amai hah nih Punapi beli murah. Sing bisa ngomong apa tuh? Ini. Punapi wau beli murah. Kemudian. Jajah pisan manah tiang. Adi udah merasa jajah. Ini. Ajen bendane ngerupakeun jajah apapun beli awak uling sampingan. Sing jak amak ngejar beli sekan nih. Aya apa kejemak nak. Iwang nikah ji. Peleh ben nyangat-nyangat pe. Aduh jak kasiat pula. Kalian ngudiang ye tata aku. Sing konen kakang ngeleseng sap. Nek makan kantor ngajarnya. Tonton biasa. Kan wantah niki sana gumanti ulah tiang. Jadi Jatuh karman beli sarang tiang. Oh, nggih. Yan tuh dadi iraga bajang runa petru demen. Nak kelingser setinut setuju. Patut Kemudian murah. Sana makan ngiring nak metaki-taki ngiring kejeruan dumun. Napi patutnya jagi paca ngambil karyane di koreng jeruan. Ngiring. Ngiring dengeran.
Mbak Agung, dadas nembe Mbak Agung pergateng ngrawuhin titiang menawi teu wonten bahasane syarat, Mbak. Senjadane sangat syarat raos sang Mok. Mok muledot ketemu ngajak Adi. Mbak Agung, suwe sampun Mbak Agung netenane lunga mriki. Sane mangken nembe meduwe kayun mriki nyingaken titiang. Adi, nggih titiang. Nek raos sang Mok unuk pianake jani ada di puri cening bagus bego. Oh, ipun murah bego. Benar. Len duga sepidan to nene cening bagus ini di puri. Jani jak temen sarasane kenah moke. Ya diastu sing pianak ban nglekadang. Kitu kenah moke mana di kengken. Mana titiang patah sekali kayun Mok Agung. Agung. Manggane Mok Agung pawikan. Sadarengipun murah bego. Kangkat putra penyeledi riki. Ipun nak sampun biasa ngireng titiang saja deh. Inggih, yanipun enten medbejina. Nuna sampun reng titiang. Nah bisa nak Adi, yen ken Mbok nak sadar lak noi jeneng pedalem nak maro-maro radane dini dipuri kangen putra Adi. Inggih. Sumali Mbok Agung, sedang beci Mbok Agung ngrawuhin titiang mriki. Wenten aki diatur titiang rengangan Mbok Agung. Gunung apa tuh Adi? Suwe sampun titiang ngirengang Mbok Agung ngiriki. Dados menyan Mbok. Menawi teu wenten pemargin titiang iwang ampurayang titiang Mbok Agung sampun pawikan sapuniki sampun menduwe madu sekadi titiang ngeseng kangin ngeseng kau sapuniki Mbok Adi jaga ada kan raos Adi titiang bro ada apa man ya mau titiang mriki tangkil nduk ngurung lingsir coba sing titiang mendong atur kan nggo cokorewo mana tangkil ning lingsir hidup di Agung inggih Adi Agung mau ke penikayang tangkil manipuan ada pek galah ben jak kemere raos Adi ya neng sampun dibelingin di kayang mau tangkil durus sang sampun memarge mangda nenten sangka neng mau kasih pantangkil ide beli jaga duke ben jangan lu aja malah hirik meriki kita ngirengang mau bawasan pas mau kasih tangkil mau ngepurian malu Adi durus Mbak Agung memarge Mbak ya nalai cai bro tiang tumben tadi raben gelah ngenikain cai pang tangkil ken Mbok Agung gelah rita kala ide lunga mai yani subuh-subuh kan sing taen ketu yakti kendan sajane kemon niki nah wentan ini yang niki nunggu lingsir atur ide cai babak inggih kemon yang tangkil reban Cokodewo dene men kengke ide ya anak kayu mriki putra nggak ngurah bego inggih bakal raw tangkil ken gelah inggih kenapa menida aja atur ya sedang belah ada galah nih belah mau tangkil ini jam pamit subro ya nih murah bego engalen mai pakai ibu nih nak udang dewa keto tangkel ken ibu nak udang ngingce-ngingce ke keto pemargi nih dewa kadang bakal ngentos lindia hajong dewane makan ate dini dan naik keto melangi si kancut pandai ganteng nanti tegarang melang pemargi nih dewane cek sing teman ibu nyingakin ke kene tengteng nak kancutnya tengteng melang nah ya ratu siang kini tegang nenek nangis siang penyingaannya udah cara nak ngundap nah makanya medawa kan ibu nih aduh kenyam nih cara tunggu sang begini mana nak dewa belinya malam ini nih belinya lening tugas saja gitu
laju di bilang jadi ini teh di murah puro nak nubara dan tinggalin nos kita teken ngajin dan mingguan bianan sesubahan kita udah ngejani dane akan sedom ngalin modbot tadi bilang jadi ini tapi sedang mau Kaden keljani meting-tingan dane tahu-tahu kene pedadet tutup kulit kyo penangkan bayo aget sing dadi uper lacur kone sing situ unguh widi tuduh widi gitu ya jadi kengkene dayo jani anto senen dane nunak ngerangsuk busana putih tuh subur auh dane memutus busana ne nyiriang subolas caryo lakar ngiringan sedo Gusti Lurah ayo dengan salah tampikin belina apa pun nyenguhang beli tuna tresna tuna sayang tekin rakan ayune yang kena beli nih dot-dotan beli nih pang setuak bareng aja ayu hidup mati metunggalan bang-bang rasa kelawan yang ayu ben pidan nyerwati pang si debu natap ketemu pakai tunyen kena nanging benengan jani dadi sing si debu beli ngeleden apan nyene ngaturang surate yo patut ngemasin reh ketuk tanurungan bilakan ngalin rakan hayuna dados pemargiasa puniki ne pangehan Lingurta nabi uang beli ne bes banget pisan kantos beli jagi ngemasin pak dan Lingurta nabi mentuarang titiang kantut mau rek nesanang gelantingan tiang dua hangan Lingurta nemakip las beli jagi ninggalin si kiam titiang Lingurta ya ning ada si tiang nunas yangan beli bang yang titiang sarang jagi ngirengan angan beli nih budal mereka ke tanah hewa yang Lingurta ayo sing sana ngeros itu tekening beli ide sang yang prametitah subuh asung lugrahe apan ada manik ane kadut ayu pekarden beli itu dumadak pahit getih cening dong cening bagus lakal nuk tukang hiasan bini mesomah kelawan ayu pagahan biar tur yasin sampun nanti tiang tinggal Lingurta reh pacang kawan di tiangipun padem sire malih ne gumantian dalang di tiang tansios wantah rakan biang reh ipun wawu muas tetua janten dereng cacep benyang pungkur pacang miara hingga merdeka sopan tumus sang pisan pas we candu ini dados tan maran-maran di tiang nyungkar dikit
kangen pesan kening panumadian cening. Nu barat sing duga semanu supa ketinggalan meme buang aji. Kanjik presiden ceneng kecunduk lawaning meme di kuda negara. Presiden lantas ceneng mesomah ngajak ayu liris aden ceneng. Nejani matemahan urip cenenge ngemasih pejah ceneng. Ya napa keadaan beleh cenenge meme sing pesan ceneng lakarnya seluruh dan meme doning meme kawawa iring ajen cenenge dini sang kawawa mulatan wenang asawur budi lautan ceneng mecahan kewalanyan kalaneng jani meme nabi nek sakit kena meme nek buka janti yang saking kegantas jalane kemungung si sunya mertene dane cingak meme sing las pesan kena meme menakar ngemang ceneng mejalan balon pisan san milu barang meme mati sampeyan meme apa puaran meme ini dan sama malik punya kepanjang mangat yang sakit mana dengar udah biar ayo pantas dan dekat ini merteman yang aman di dong sekolah di dana tak aturan yang kan tini yang ye mata dari situ nah tuk tukang pesangin rekan pamane pangubakten pamane yang sing jengsa uling sekala mirip sing sida bentiang maya uling dikredituane lakar perut dan siap pang sida bentiang tuk tukang saya pangubakten Gusti murah yen dados kepunas titiang ping gede yen yen titiang temiskin mang nenek setado pulih ngaturang ayah ringangan sane mangkin mau margi Gusti bejedet sumadak sangkanang punyupakan dan liaji sida Gusti mangkin kena sane mau tamu sengsarone agretekan marga becek padang kebangun ngungsi suwargone ragu aduh sih irengan mati sir irengan sir Rade sumati jalan ada namo prayone lego pakmara banak bane lan jadi berjalan
Hanya mau berayo negah. Belidak dicaru tumadak kuliane sida lakar landok adi bagus biasa Aji sampun puput polah palih ditya ngaturang bakti tunas mepamit ring ide dua kisah rasa nyolong margi ngungsi sudi yang berkel kontinnya durusan sane mangkin aji ngenangan puputang sampun tidak nih murah nih haji lo kemuan murah raramu sik percaya adik bos dengan mati kan ingat tak ngenah murah benar ngerakan murah hijau jabatan murah Angkian sama ayu nih deh Haji ayu bener Haji jawab Rai Haji sesal balik nah mana nangis Ape sampunan Haji atur titiang ne sampun nindang minap wenten kiwangan titiang sisip titiang ring atur ring manah ingyan ring laksana ledah ngaji ngampur ayat dewe nah janganlah murah Haji
Ye. Ledang pelungo Jokor Dewo ngerau ke di tiang di rem kubur. Bang nenten pange di tiang foto. Bagian sampun patut ning di tiang. Mengayang di tiang kados. Mama. Gelah ide kepelihan kabeh ning paman. Sudah mawanan yang beson gelah nentun paman. Mapan rumah segelah kapin laksanaan paman mimpas dengan izin surat kelak paman. Dadi tuna tegas izin surat kelak ketiba kapin paman. Paman pang pedas anjen patut matiang paman pakaman paman. Gelah nuduhang paman ngematiang dong jo mantun paman. Ane patut matiang paman sing ada lihat wahi bagus bego pe anak laki. Mapan langgano promato dikahin nih somah lah ya paling cerita ngon yo kanti ngemasin ring paman. Duh mawanan lah jengah lama aku tutung Jakarta ada di diri berdiam buruk. Nak liu jak bak. Jahit. Adi mekejang leng lana cerek. Jahit. Kalau dia Jokor Dewo Winten icena swalo patroan dok ya. Do. Mangdo kapaico ring titiang. Oh. Yen sampun asapunika dados papetan pelunguh Jokor Dewo ring piana titiang. Yang na oren nama petang. Ning oren sira. Paman bara. Jokor Dewo gagesonan puniki pacang lunga kijo. Ngapa surat? Surat. Yaji ini cang. Kone ketiba di Paman Pate Jaya Sakti ke Kuna Negara lah. Sewalo patrone niki pacang kepaico ring nyaman titiang Ijayo Sakti sapunika. Oh, Pak Patut Gusti. Nah, selamat di Bosmon. Iya. Nah, sing dadi surat pengit surat Soal patro pingit. Kan kelugro sapa sira kan kelugro. Yen sing dadi ya. Ring dane Gusti Pate Jaya Sakti dados. Yang tiang Apu madan pingit. Sapunika Sising nawang bapo. Bang solas yang bapo suko mau wintan. Lontarane utama pantawang cai. Yang wedo, yayur wedo, samo wedo, ataru wedo. Nekat kesunari kamot lah, pan bapo maco. Nawang Gusti titiang tamat tan uning ring ini sapunika nak awak sampun Pak. Nabi malih surat Ratu Agung. Nah yang ngartos. Api daging puniki. Akan misi wa Purabego Ayuri Reswa. Wah, misi Purabego Ayuri Reswa. Wah. Purabego Ayuri Reswa. Ngomong daging kan enten atau kedemun warna dane jeung medios. Oh. Niki surat penglamar niki. Ya Yuri Res lamar ke ni Haji. Kemaon sapuniki Ratu Agung. Sampunan Santo Kore Dewonya.
Nyijen parakan duwe ipun Paman Jayo Sakti. Adik kedo sebelah pine. Wawusan Ratu Dwagung. Inge. Kegesonan titiang rauh saking karang kepacianipun. Ipun kesujatine puniki nak nedang Brahmantiono. Iya sedang parakanipun kekalih. Kecak-cak bayang kantor pesutai pesupanyo. Ya. Kedo. Yen mangken Raden Cokodewo mapaico niki nirgawe yang titiang manakin. Makin koyo sampun niki Jangan margine sane becik. Inek becik san patot margine Cokodewo. Ledang. Ponakan titiangipun Yayu Rire Sijen. Yen sampun yen pianakipun pajang ngaturang ring ajene mejanten nyaman titiang ipun Jayo Sakti apa mentuin yen cupo jeneng cekentan. Ada punika waduh. Wimat. Kalau kene wo ben bidan saged subo solo patrone trimone ken Paman Jayo Sakti Yayu Rire serang ken kelak sing nganten ngonyen dosan sing teko sampun api antuk manuk persidong rauh anu larangan riko ring ya kenyen buen papu mato aku jabane ken ponakan dipoko inge aduh matur semua ya gitu rek kayon paling gugus kalin yang mana margo kodewo jalan jangan sempat jalan itu yang orenenya iya nih sirjak tanah heurik nawake nunasan ne kebos antuk ido dua lugong lingsir unuk ke dipuri Auta. Manut kadewacanan ido anak lingsir ocap Cokodewo boleh makentan-kentan tuh kireng ipun Cokodewo pini halir mau kentan-kentan berkenang aja kan eling ring lelangit tan kimut pekayun atas langyo nungah meru yang na orene sapa sira ngatur bara tapi reras sering lunga ke bungunut tingkat yang kemo pengide guno itu sira kacang kanin guno kanin guno Yayu Rires yang kemo pengide guno sira kanin guno inge Yayu Rires kemudian Palungo Cokodewo namatan ketua yang Yayu Rires kanton cenik kadirasa lain cenges bisa mungkin Yayu Rires cenik Palungo Cokodewo malet yen angin metekap sekali godel terus selanar senor itu yang orene dong Yayu Rires nen kode cenik belajar malu ketua ya ya ada belajar ngangin gitu yang jadi sekolah anak gitu yang belum ketua Ibun Palungo Cokodewo ini paling alim dah jak ketua yang biar semua Ibun Palungo Cokodewo ini paling alim dah ajak kendan tapi Karsang Palungo Cokodewo itu yang oranye yang jenis ya saja nalit blog tutut sapun api menatur ngeremih yang kasar yang kantos keniang mobot kadi wacana nak lingsir lemas senjang sapun api yang Cokodewo jangan dibencinga deret ngecang doang ngecang nih murah bego nang melangi dewa ngaba kenyam nih yan supaya dewa makannya manis bagus saja nih dewa nih nang singaan ibu nih wih manis kenyam nih tuh anget nih saja anak rune saja nih ya najongi dewa apa nih dan alap kamu nak cingna anak ibu ya najongi dewa saja nak lingsir nih nyam saja kulitnya maklisutan ya najak makolam dingin saja apa nih jak len ajak ragani dewa nih anget saja nih Rabego adi mendap
Titiang ibu, ketu nak ning. Yang ibu. Blek begitu. Murah bego. Titiang ibu. Nana. Yang ibu. Nah, gitu marah long. Kencamnya manis gitu. Ning. Sedang melalui dewa tangkil ken ibu. Ada karta konang ibu ken ragani dewannya abade. Mirip sida ida bakal nyauten nih. Kenapa ibu? Kini ya nanak bedak segitu nih. Pangidang hilang bedak nih. Apa non bang nih? Halo, yeah. Dua nyerah bega kadang ibu belog. Ya nanak seduk laut. Yang kanan nih. Apa bang? Bang nasi. Nyerah bega. Ning, nejani rasang ibu ragan ibune sungkan nih. Pangidang hilang sungkan ibune. Apa bang nih? Dah, muncul dewa kedak. Apa ibu bang nak sungkan? Itu bapak ngenggal seger sungkan ibune kenang. Suntik. Oke, tuh. Yang pang segar ibu suntik kita nih. Nih, singaken ibu diragani dawane ada ubat mau tamu. Yang sida teh dewa bakal ngubaden ibu. Ngal suba sungkan ibune segar. Anu neng, bang ide ubat di dewane kaceritan kan neng. Suntik ibu nani. Halo ah. Ngediang menlak ngiring ibu. Sandang seng lalak ibu kan seng. Ibu kan sing lak kene dewe. Yang kane, nyaneng. Hah? Aduh, ning are anak mamah nenenan. Gitu nak aning lah. Yang sekan dia subatur dewana nyak bakal ngubaden ibu. Nejani di pencinga pirang ibu ada tajan. Yang tong lapis sama metajan. Dewa sing lapis. Dot metajan. Nah, mendot dia metajan sing lapis. Mana ireng ibu ngalepes meh? Ambil nak bu. Kemudian ibu kan atur ini dewa nyimak pipes tuh pes ibune di gedong. Yang di dewa dot lunas pipes ken ibu. Lan barang-barang ke gedong nyimak pese. Banyak rau ring mapes di gedong. Lu aja dewa metajan nih. Masa barang-barang ke gedong? Napa yang ngiring ibu? Kone dewa kar ngubaden ibu. Sambil lah ngubaden itu pengen lebih segar. Ya neng. Enak neng meh? Ya neng, enak. Mulai galai melah mana neng? Kedang ngejang. Oh, bocah kedang ke di gedong cek kunci ya dua roh. Oh, yang kunci dua roh. Marah kancing aja lah. Menek neng ke dua ngejang. Oh, menek cang kelengah nopo. Kelek lengat. Sugro. Nyen aja yang ngomong. Saat Sugro nawa kan. Geduk ini gedun ning dun. Dun yang barang dun kecelong biyen opa. Lengah saja. Kan ikene ka dia gede-gede. Duo sane. Aku do kaliangkar dewa. Ibun sange. Liu. Sakit san basan. Ikan sih. Basah sakit tuh. Pertanyaan ini yang kita bahas. Ian kenten prainek neratu dua gongingset. Puniki para kanduwe pun ngurah bara aden titiang maka sami menduwe kane-kane puniki. Pengeliakan ipun tentan presiden manjeng malih ring jagat duen peluh cokor dewo santuk kang sampun kesengker. Dayo madrah angenipun asiki. Ring puri aduk kangipun melantaran antuk ide yana pingkalih raben peluh cokor dewo mangdo mau biayotan ring puri. Kekalih swalo patran palunguh cokor dewa seliwak kangipun. Yang durus titiang ngemadaman titiang menerbi mandurah. Dong sampun ya titiang tak terus memesak ring peluh cokor dewa.
Nih, mangki. Kemohon wenten wacanan pelunguh cokor dewa ketiba ring sikian titiang. Asapun api bang yang titiang kuman. Man, yen kene nyen len, wen lena ane patut matian. Iya ura barang matian. Lautan, jalan banan. Pelunguh cokor dewa ring karang kepatihan riyen simpan. Uniki bang turun peluk cokor dewa ngire tiang abos-bos ring parakan duen peluk cokor dewa dewi ring gusti simpan sangat ning sampun apik iki ning ning mereka apa haji majalah apa cening maban ne bang metalang pangsing kanti ngalih pianak biu pianak siap angon silur bangla menken-ken Kacang Lugre pengayang titiang mangne boleh nyinayang pangubakti ring-ring hidup sah ayah titiang ring-ring haji nah yang gitu cening ne penjenengan haji ne cening iya titiang lungsur rumah haji kualeman matur ring itu dua agung lingsir menjalan cening mirip konen tekan cening diancak-ancak bunut ningkang haji semua kan ngedot ke jalan cening matur semua dulu sang haji ne dua agung ini bro ye dong jak mekolam boyo pemutus pengadikan akalingsir titiang iring cokor dewa lunga mereka kebunut ningkang rahipun area barang kemudian ada iwara bara tados kadi tanroh boyo wiwilanipun sane ngawenang ngeruk jaga dari kering wardia pura iwa bara kalmatiang ingih bandingkan iwa bara ye iwa bara na sakti nolong nesi naranjano bisa dari liak bisa dari badai tupang selikur badai bisa menggenap bandingkan mati arah tu aku gede amun iki samun itu yang memutih memutus sering mana rasa patah patu repit yang kali makin minap kali pun abi kesaktianipun ngeluar kawisanipun rasa nyemporot mesuang api saking matanipun titiang tenajre yang sampun ini yang kebetulan balu yang nyak ngatah sentuh Aris kalau kini nah konditunya mengkabiana oi ingih sampun nang semenia rarang raga genasane singgit bengayang di tiang pacang ngarapin nah gitu benar yang mengkap nah ada barak antos nah menapu kawisan ini yang sing mati wake sing mekerjakan apa antiang